Yebo, ingeneza wethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi wahlukanisa unyaka phana-ke emsakazweni omkhulukazi-ke Ukhozi FM njengoba-ke esihlabana-ke ngesipho wengeneza wethu kurapha maskena kakhulu udaba ngiceba ngiqale ngibingelele kuyona-ke imbuso sithi MTV sithi nje masiqala ngane channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khona uzithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengeneza wethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi wahlukanisa unyaka phana-ke emsakazweni Ukhozi FM okuyena-ke uMafikizolo kuyona-ke ingoma-ke yodumo ethi-ke uyoncengwa unyoko. Hayi-ke wengeneza wethu impela yena-ke lo mculi-ke usehlabana phana-ke engesipho-ke sayo-ke imoto njengoba-ke namhlanje-ke beyilana khona phana-ke eThekwini-ke ezindleni-ke zomsakazo Ukhozi FM. Bafowethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke ezinhle-ke beseniphathele zona engayo-ke insizwa-ke yahlukanisa unyaka phana-ke emsakazweni uyena-ke uMafikizolo ngayo-ke ingoma-ke yodumo-ke uyoncengwa unyoko. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke thina-ke simbosithe MTV sithi nje ake sihlabe ngadolo phansi-ke sibonane kuyona-ke ividiyo elandelayo.